ua koninto vai ua ki. Viki ai o tua ko te mai o tau eiki ko Jesu Kristo. Ta mai fuki ai mana mo fa. O tua o vai kau aki. Ai ne whakawhia Maria ki nau tolu. Lau tō mamahi e eiki. E aho o baptaiso. Simeone nai whai no taritari koi he matapā o e wharetako e oto. Whai ai ano whako ou, no whai whanomai. A koe ahoni, o le hae whotoa who ou ki ho eiki. Hiki atu me mamantoni. Whai ai o wau ko ia, o hiwa e sāme kua tonu. E sāme ia, nā ke manako ai. Wa sāme whai na whai ki heka e whulau e kakai te kaupio whalala ki eiki. Eiki e rā. O eiki o tua ku tau ki e kai te masiwa ha mea. O kune tōku ke tokoto e mohoku lau ma ui ui. O kune tataki au ke vei vai e ku tawhi maari e. O ne whamo ui ai hoku lau maari e. Eiki e mana tui mai au i o kure ama. Mune te tāke au e mai hala e mā oni oni. Kou hi ko hono hua whā. E neo e au e ewa e te rea malu malo e mati. E ikai te mana mahe ki a komi. E kuke e te au o whākau o toko toko. O kune whawhie maari au. E ke mana kuru ai au o kure au. O kuke te tewa e kātoanga mau me tokoni ma aku. E au a hoku ngā whiri. O kuke pane o kuru ake e loro, o ku whonu mahu kua e kui kua. E tau roto. E ke whawhonga e whumoa ke mau koreni. E alofa mua ke si tamai, e kui koeni ko Simeone poi taha. Ai ko ke hui ke ni hiki atu me mama ko ni hiki ate koe. Ari fia mo ia whataha mo kau maano ni e puri anga mama mo i merino. O ku whanga te mau prene Kristo ko alo ako tau eiki. Amen.
mini a fio tua watapa ki lo toma watapa ki le a fio anga watapa ki patere watapa ki sertikau watapa ki fahu watapa ki porque o fome mais fatapu ka ki kila ki pa ki lea a história do mal mais Simeone Koita o Simeone fita ila Koita na faile ni a hiva o no bema ta hiva to ni ma i le ko ko ni tamai o Koita tule me lik ni we ko tamai a Koita tule ko sisi tule ha ni usila ko mau na e fola ko ta ki usila o mau i dai ko tau kito ya fanonga ai ko te ma mi toma a tau kito ni ko ta ho e ko wa ko riba ya fola le vai i toma o mau i ko wa ya mali ai mo fa e ya mali mo fa e a Simeone ila ko sa lo tau fo ona no fo kulei na whanau ko lahi ko whanu o ko ai a Simeone whiwhita ila pia sisi tahako hele noa pia pamo ne maroloa pia whanu mo hele o na kei kai mo ui pia Simeone whiwhita ila ko ene whae ko sa lomu tau whoku ko ene o mamātu aku whorau pia mo meleani tau sia e whanau pe te nei wataha mo e o mo tau ke te ko mele tuko mo mai se ne iai o mo te hina si ko whine ua mo vika pia mo hono whamako kuma ane ko wha o ofo wholau se o ngalono moku mo kirikiti ne maalolo e tamai a Simeone whiwhita ila ko Koitaha kule o tau wha Simeone na e toi mahu spanit ne whae a sālo ni tau whoki i a soane tau hilhel ko ne iaki o wā. Pea na whanau iai a kaspali a nilino tau hilhel. Se mis tau hilhel. I polito o morea tau hilhel. Fine hipa tau hilhel. Ari whireti tau hilhel. Foli o morea tau hilhel. Meleani tau sia tau hilhel. Pateris tau hilhel. Ka sisi taha o mau tau hilhel. Po pekia mi he whanau ko ni a se mis tau hilhel. I polito o morea tau hilhel. Patelisi tau hilhel. Ka mo pekia he haron. Simeone whiwhita ila Koita. Oe te tūnga whaako, nā ne lau tohu e anga te utulei te ane mūmu wako i korusa tō. Pea nofo he a koe ne whōmua, nā ne whoki peki utulei o tokoni he nonga mātu. Ko ne whāmini whaniu me, na te kumilewa o whāmini, kia Simeone o alo te kura, ila mūmu ko whani sifa ki toma o whero aku o Simeone, pea whoki ia ki niwe. Ie ni tau wha, na e wholau mai ai ki niwe ke whailo aku mo ni whāmini. Ke whailo aku mo ni whāmini niwe, kai na e kai peke ngalo ni whāmini koi tōna. Nā ne wholau mai mi niwe ki musila o maua o tokoni ke nōku, i he ni whaemu mo ni whāmini. Nā ne lawa o mai o no whangatehi nāmu, mo hono ku whāwhinegi i musila. Ka wholau mai ai lero ki Australia o mau te o tokoni ki ni whae ki tōna. Nā e mao koa mo, nā ane mao koa mo, nā ane mao koa ai ki o piloi kai whakao wholau ki a kakako tōna. O nā whanau nei whanau ni whā, wau ki kustu kāsi koi kaka. Kaspari a kilo koi kaka. Whanisifa koi kaka. Ka pesisi kaka le matorua, o ke sigo mo koi kaka. Pea mo whanau o te toko ua ko manu kaya mo i koi tuaya. Ko e ni mārolo e ni, mo i whangamokopuna e ti. Whangamokopuna o raki e tua tō. Ko e ni mui whalotu. Ko e ni mui whalotu ko e tangata na mana pua un lotu. Nā ne tupu he katori wā.
Pea i ene hik whonua mai i Australia, nā ne alo loto Church United. Nā ne hoko ai ko tamata loto whehumi i United Church o takai tama Unita Mission Center. Pea ne toku whoki loto siasi tuku amako Church Katolika o Edmo. Mo oni e lau, ko auto e mami tiko. Pea ko ene whekia ko eni ko kakato ne mo ui whakalo. Nā ne filia sa me wato. Ko ene whora mana koa. Ko e loto ai e anniversary au loto. Pea mo himi whātani. Ko ofa ama koe si su. E tok takama hiki mau pē si su e. A poto e te nofu ai. I hei ke i he vani te rata e pēkata i ai si su e. Pai ta mai mawhulahi. Nā ne ofo ki he toko taha ko toa pē mi he lahi ki si. Pai ta mai nai whawhia fia. Nai kai ki aha tahane loto mamahi ni te apu moi. Pai ta mai ofo whāwiri. Nā ne aku, ka koi ki mau tau ke mau ilo e mau whāwiri ko toa te mo whioku mau tau. Pai ne muui. Ko ene muui ko mau whae. Mo ki mau tau mo whanga mo kuna. Koe ta mai na manaku tai. Koe ta mai ofa. Koe ta mai anga whakatou ki lau. Koe ta mai anga whakamoe. Koe ta mai anga moko. Koe ta mai mōi loku. Koe ta mai na kakata ni ngā fua e lau maari. Ko kātu te. Ko mā lō rahi aku. Ko hoko koe mau ta mai. Ko a kōki mau ofa. Tāmu fua mo ui. Mo ui ake roto. Ko rawa e mau ofa. Ko rawa mo mau ofa. E ikai nāla hofa whamai a mo ui. Ko ka āsi mane whiwhitaina koi taha. E nonga mo whia maaria o tua. Ko e ne pekia e ni. E ni tau wau iwa. E tau me wanoa. Ma okola i ate. Fuawa. O mea ni mua ki olonga ke kamata e tau misa. Ie wa whae tamai mo e alamana wani e maoni oni. Aone ke o whia ki mau tolu ai e ki. Tulou pe mua kau hūwhanga, o tala whātaku. O whahauka ke e pio kālafi, a Simeone ko pio taha. A whai pe mua no tari ki mo tolu ki e kātoanga. A hui e si koe misa whawhitai. A koe whawhoki e mea kotoa pē ki he otua. O ne anga whatata ai ki tau tolu kui e si koe kātoanga whakamā. A whai te tau whakaukau ki ai koe wherea koe kātoanga i ke kakaitonga. Koe kātoanga koe mea whawhia. A koe ahoni koe kātoanga mamahi. Ai neonga e mamahi, neonga ke tangi e whoha, e lau ai pio kāla whi. A kou whaamu pē, e whanau, ka mai ka inga. I he ta whake e ta hā, o whai mai mo e kātoanga mi ai. A hono tari re rei koe, e Simeone, ke api o whai kai e tau whatua merie. Taimila e kou kātoanga i e misa, whamawa e pe ko misa whawhita i. O kono mo po whiwhiri ka wheitu i langi, si whatataha tu ke aiho tama i. O whangaku i he wani, he whahono tari koe. Mono whatau ke i koe, mo e whamoni ke api o kutuku ke ai e tau kui. Ai ki mua ia o tau hanga ke mua o tau roto ke o tua, ke korea ne whamori more.
mātua ia tau ngai tōno nou. A tau te whito ke tōno nou o whai whanonga e mo uiko ni e Simeone. A kore a whamore more a tuanga e tuha mo tau, mo e hiki whelau rau, a mana ke tau mo heke. Fione whamore more ka mai ngala, ka ne tata ki tātou ke moui ta ingata. Ke tau lotu. E tua mafi. Nā ke ngāhui e whai taha e tangata mo e whiwhine, o e whai longa e taha ki risto mo e sesi. Tu mai moa e ke me si mo e merino, ke Simeone, ko i taha. Nane whai taha e whio whaaki, a mono waifi ko vai. Patawange, ma ne ngahi to o whatongia ma ne ngahi ngā awa i māmani, e whahonga e a whenai he wani. Ngai whonga e whamoa, i hono waifi, a mai whanau mo e whamiri, a eni o ngau hanga aku, i o manawa o wha. Whaivi ange mua e ke nau tui, e a whamama hona o mawhasia. O mau kore atu whanga i a Jesu Christo ko alo kako tau eiki. Amen. Koe ulu aki, koe wholoko lā, o kutoa, ia me he tohi ngawe, ai kao o hoshi tolu. Pea tali atu e pete lo, koe eku toki ilo paue, o ku tatau mate, ai ulu nganga, koe o toa ki he kakai kutoa. O ku whakatupu hoi fua ki a te ia, ai kakai kutoa, o ku na loto ki ai po whae nerei, o tatau ai te, me koe kakai, whenā nā tupu ai. Where he goes over the mountains, waters and valleys and highways, he's waiting for me.
O kōkore kia te koe, e whakamanaka. O haia tai a mahala na te hau. E koe koto whēnā i mo kui ai māhutoni. Tio o hane, te koia ko mamata ki ai, ki nau tōru o kukeri ai a mahala. O tūpuri ai whai komi, o nau luku pei. I heiwhi o tua, o nau awa te, ko mānaro o ono whakonga, nau osinga mālie kia. O whakangata a muru o lai o me, mo leo o lai o me whekai. E o kuma wheswhese a kau nifu o whakai o me muru. O auharu tua lai o me, o māsiro me a kai. E koe whanana o lai o me maularu, o whakahei mama. Koe ni nai mea, tai ai, o mea nai, ongi fufu kia te ai. Kia nai o mori, o te ringa, ai whawhana o oi. E ngahi ngā hao, e he nai. O ka tō e mohe, mau ki o kakai. Koe whawhua tōmua o Well,
tonu ia o e eiki. Tulong me mo ka ku fala i ala fata ni kamata ala. Ku ba me mo ai mo tua ka kai funua. Fa ta ko ai fa ia fa ta mai fa la mali. Ya signor ni ko ta. Ke do ka me mo ai fa te pa. Ai fa ia no fa ta ka. Fa ma vai ko funua. Me ka vai ko. Mone alawa kau astronomar kiheni kai na waktu kawaki kau baba. Fitu omulo ya fitu. Ya kau ni puli oki kai di mana akulo ya fitu itu. Firstly, I want to say a few words in English, especially to wife and also to Christian Amidiro, Fanny, and Yom. I want to say in the common words that say to bow my head for being honest and sincere to your father for his, I can say that his last wish to be buried here as a Catholic. He knows as a Catholic, it's one of our teaching. If you baptize as a Catholic, wherever you go in this world, it is our role to bury him or her if he or she want to come back to the church. I know that Simeone knows that part of our Catholic, in our olden age, we call the elderly, when we see God dying. One of our favorite saints said, Francis Assisi, the Bible talks about the hidden treasure. And he called those the elderly and those who are sick and dying and those vulnerable in the society. They are the hidden treasure in this world. Many people didn't see, but they are the people being counted by God. They already have a place in heaven. Thank you for allowing us to bury our father. Even though he decided in his last moment. But I'm being thankful and grateful to have a faithful Catholic at the end of his life. He just can't think of the mark that he was given to him when he was baptized. I only realized last night that he also even the unit she said he also had when his father is from Niue, from the village called Miku. Alo fatu ya motomosi o kau whakatai au nei. Yongi ke tau katua. Ke whau e ke atua e momoi e matua o Simeone. Sorry, my Niue was only saw and not really so much. And I was working in Niue for 5 years. I know that the village where he come from, called Liku, there's only one Catholic family left in Liku. Ito pe mo ke whakakato ako whanau niya i e a neo mo pe ko ui mai mo tuani. E rere mai ki asere ni aka na nofo ako whakakau kau. I he kutane ki kutu e taha i pe moa. Sa pahawe o taha e kau whino tarekta. O whai hana whawhiroa ki mai ka te au. O lea toa le rei, whaere i asere ria. Au pehe aku lewa ki aina. Pau pe uku ke siasi kehi. E mai e whetine ko ni, o ia pātere. A pehe mai e whetine ko ni, whao hinga ko siasi kehi. O kalange e whetine ko ni. O malo ia weka o sina nā, o i siasi i nai ki ni. O ngā i siasi tonga i asere ria.
kono teke na whanau ke rea whakatonga. Me tau koroa ia. Pea ko tui au pito. O ta tono ke tau whamahau ngai e tau mea, neo e tau ko mai ke whanua muringi. Pero tono ke tau whamahau inga, o tau wanga whakawhanua. O koe koe whae ka me koura e tonga, koe ngahi nau ia o he wani. E taini ngā puakua e hoko pahate ne, nā ku piheni. Nā e toki hau pēa no toki tonga nā e rosi lotu pē se mau whakakui. Koe whae ka me koura, koe kaua koura i halo to he wani. O nā e whaina sia ke tamate e kiko. Hamoi mōne a te o mōtua. Ane pō e whai ho rea, whamāroa. Nā pango pepe ke whiheni, nā whanau mai me sa Kristi. Ai tāna no o whekawaki mo ne mōi, e ne tāna ai ko ne mōi na e nofo po sio atu, o tāri ke tai ne ui mai a o e ki. Nā ku ne kau mai e whonofora ko ia o whamaua ke si, ko mai ka wahe whiko versi whiko o pēne. O kou nofo pe o whakasino atu ke hoku e ki, ke aho, e riu mai ai. Na kou kore ki o whiri ke mo mana au na hoku si ho, e tōku pe mua, ke kou e liko e koe mama, o kai ka e koe whakokori. Na te o si imo pe ia peanga e te teo e ka kurika, o kai whātautola ai mo ui, ko pau pe ke whai o ka tau kia tuki ai. Pamore mōre ke si mione, apana e si e tau pe te kau pāke. E hu whake mai te whakamia whai whanua laka. Na whawhetai nei mapea kau tau, o maa no ke mga lisi, o e hoa, o kina koa. Me whaako ku pe, o kai koe whakamia pātene, ka koe nima o koe peki ko se Jesu Kristo. Na ke lawe monua i e mo peni ki whaosi o ko ui. Ka koe ahoni koe wholofola uranga whai kei hamo mahi ki whai ano. Vai o matau kei kei o kukui, o toi me toki a siope. O hanga i sa sio mai a siope, te konga tohi a kau koto. Te konga winga, o pehe me ka kai tolai na lau a siope, koe tangata na ai ahi ke o tua. A kuhinga i sa si, koe tangata na e fufu e o tua, a ene koto, i e fufonga me koe i nisi o mapahi. Pa kohina na hanga e siope o tohi e mahe tahi pāpeni, te uhanga tohi o whono puru i ha uka mea, i ha konga uka mea. Ai ngahi whamoni ko ni, ko hoku e ki o kuoi. Neongo na ne hanga o ai ahi ki au. Tana no maari ia siope a honi o whanongo ke wahe o no wha. Ka ko wahe o no wā, roto ke whiu kamata mea ia. Tarana he maari a siope, sio heko kai te koi, ko ke papara. Nai tau kupe siope i e kele, mua konga uka heko i umea, maasila, o siki waku no uko pau haki hako kiri. Tarana he noa, siope, lea kofi no tua. Tala kuki o papa saia e te mate, iho mamai pēna. Tarana he siope i noa. Mea niko mea ne nei kutau piu pau piu atua. Ko te orosia e a kai a honi, o nau whakakau, ko mea ne e hako ka peme o pā, ka nai ilo e siope, na haka o pā te sikia. Te ko siope wahe waki me si makiko ta lake se nani. O dua, whanongo haka siope, whangamane kuani ne whanala ka te koe, o mōni ne tau ka te koe, tuku mua ke wawa ai ahi ka siope. Ko siope pe taha ko se Jesu e wholofola, na e whakapaina maane e o kua, ai ahi. Hanga e o se tati, o toa e mea kotoa, toa ne koloa, toa ne whanau. E taha mea mai o kua, se tani, ai ahi ne si ma siope e koina, ke tu mau pene tui. Alate se tani o inua vai tolu, ka kau ala ke si ma siope, e rea kōpia te siope ka te koe. Me tene tala tuki ho ua wha, ka rangi o kua, ai te siope.
Padahal nai papala kuilo mai tolupo mai fa. O kuilo ai ko tapu. Ko hanga no kauna me fafale. O ai ya siope. Me ani ko sitoria fola o wa me apike de dei ha me o kwa. Ko kakai o ku fai ko tono ke o kwa. E malo ki na tono o kwa. Ka ko kakai ko fai ko wi. Na ne ha fala yo ne ki na ha me ki na o tono. Apa de ko fa no ne le ke fola ala wa siope. Na ko ko fa no ko te di ma. Ki e o ho ko e ki. Ne ke fa ha fi. Ikai nai koe tala noa ia ahu. Ke tai mea whainga tā. Nako hapa ai whorofola ko ni. Ko lera ki te whae ma oe kansa. Kati tala mai te te. Ade. Iuhana nai tā. Tama ko wifi. Tama ko wifi. Ka koe ko ma oe kansa. Ko tala mi kai. Lau pe mua e koe koe na sope. Mahfa. Aku tahu di mana tak tahu. Pero bahwa mereka yang mereka tahu. Kalau ini aku tahu ya siapa yang que imagino que ha kata tabe. Kalau mama hi, kalau fomo itu que malam mereka que siapa yang ini. Kalau fere kai, aku tahu to, asi di mana aku ngambil fere lain buat mama. Kau hai ini que guna ya mama. Lalu kalau no le kalau fere Malaysia. Kodong ke tau ke bebe ko folo fua yo kwa amate. Kai kai to i puna amate. Na leo le mole ma mama ni ko ni. Ke tau ko tu. Ke tau fa no ke folo fua to i nawe ka apostolo. Ko fo we ke a vita promozione che te pare a tua. Na ya ki kanata na lofa me mata to kore na polio. Pe ya ni lema. E vita. Ita mai ke ko apolo. Ko me me mama ko huafa iki. Ka ko ele ringa ko huafa iki. Tu ki oruma pengerue. Aparte mo fanomo ke tarano ko ya. Ko ringa ke tarano ko lo fumani o sasi. Ko huafa ko Jesus Cristo. Ka ko ahoni o ko muy mai huafa Jesus. O ta fa ko mu an paaka. Ko lo ko me fa mani. Karena ketemu pemia kakai sesi ke awe kakai ko wafa ini ko sesu Kristo e mo oi kakai mo pe na ngani no a mara angai petara no ko ia ko sipeli o bui ko ofisio na fai Maria ko boe ko eki mo ko tua na fai ka ta no fa na no ko Israel te hae de mai sesu. Fao sempre o que tem. Fao tudo fao. O corpo como muito bem, a forma que tua do cara lá. Agora tá lá mais então, ele no cava. Na ele não apenas Simeone, eu não tô com Simeone. Agora ainda tá lá no que ele cai lá, o fano que ele cava. Como o bebê tá no bebo, agora não tá no que ele bebe. O tá lá que tá o ko ahoni ko ana ke ta fano ye to ino e wa ko rinto ma na himana bebe paula e fe tu ko sinoni ke sino ko ifo o to ko nani ke ala ke he mani ke mana pa he mani ka pita o vale ko ke ko ke ko ko ke lo le ko ke pita ha me na ke ko mama i ga ile ga ke pita apa nai ne sai ho ai ke fiela e fiebe ana ito ke ku te kama fato kila na ke ofa te lahi o papu te ko na ya kwa ka ko hina ta no ko ai ka ke tana ni le ba ki ta se ka ta ma ko be le ko i pa ma ko na na lo mo le ya kai ta la te pita o te ba ka ke ba fa de ke te na la ko ma la ke ai ka na ko fe na ke ke ba ma te ko da ka te ko ki ko re ya mo la ko o mo ta ilo na ba ke kai ko fa o si ya ta la ma tu na lo lo pa e ke ma ta ko na pa he ba ke e ko ta la ko ha o na o le na fai o e ke tu a ke ilo ko ma bi asi masih na ke ilo a pena na ne fema o to ko na ke ko mi ga pe ko ba ko ke al ke fa he ke ko he ke o la ke ma ke la ba ilo bi a ko ke tu fengo mai ke pa
Hari whakatua e kutala noa. A koe anga e tau whai whakama o whaasi. Simeone, whalaua. E whaosia ke tala noa e sāme wānu tōru, sāme wānu whitu. O kuiroa i me koe. E kai mo hana e kakaisi e rio paki a lai pāna. O lai pāme o kame hini mau tātaa. Ko e whai ronga ia, nau tātāni nau tumi. A ko hina ni we o te atu whanua ko ni ta alo peke ko taha tō te. E tau me ko hai te whanau te me ni te tātalo pe koia o ke maheni ko takai ta ko whanua o ke tātaa o tani tani o nekta. Pe ni rewa ko tala. Haro te au te kore aka te mani. O ke tau ke peke. Ke tāta alo te ai. Ke tāta tai koe. Whati lo te ni ki ai. Ao moa, ai mo whanau. E toi tāka ao mo la tō mai mo kua kō. Te whai whanau i māpau koi. Sikai o mo kātaki mo mea ki mo tōlunga. Ke tau korea mo ai kore hu whaki. Mo tōnga se rau tamai. O kui koeni. Simeone koi taha. Si oku kaunga whanonga, tau osi hifo ke wai o baptaisto, ke tanu whatahai ki tau tolu mo Kiristo. Ko whamalu ki tau tolu, e he mamahi o tuunga i e mati koini. Ka kua au fia e fia. E tau ui rewa ki tamai i oki hewani. I hiki atu mua ki tau tolu ke mo i whoou i a Kiristo. Tau ai pepe moia e ko ekia o toi tuku. Tawangi tinggi, malau mau, dan kosong, dua mata alam mau, ingat kosong, kosong, bangko ini. Tawangi eki koe mo ui ofa mo ngahi lava mea a Simeone na ila kuitaha. E puke whakataha mo o maungahi mo oni ki he ene ngahi ngawe na e lava. Kene whakahoko mai ki a te ki mautonu ko ha whakailoha o ke a whio ai te mautonu. O makole i tu. Tawangi eki koe ngahi mai vai mo e tawangi Simeone koe taha. Dina hau e whakalonga koe whakamo oni ki e whakamo le mole a mahala a le tata. Kawan ini nak whakalaka koe e
Anyway, kinato, kinakal, kinato, etope, mate con la usina, perfecta, fajaba por un aspecto. Malcore, Então, Deus não todo. Não como capaz de tomar o perdão. Pertolongan itu, kenal dulu, kenal dulu. Memang kita punya kata-kata kenal kenal kita punya. Hukumau ini diului. Ufanga te makurene Kristo o alo ako tau iki. Yeah.
Oi vina ne whanau ki mautolu, koe polo peste tasio e te taki e mau maui. Ko whekau koto e pete ki mautolu nena ianula, ka mautolu whoki ke kere pe koe nai whātopo e ki mautolu. Mea tula e pe kia whawhio alo, o polo funa e akilotoa koe to e tu. Mea tuai e langi, waka mai ka wāmelo o e langi, o maupe e maupe. Te hine pena o tau mawhana ne tō puku mai tō, e whakatai pena o te paki ne kāwa ko lama. E tō puku mai, o inu kāsana. O i pena o kuto o tō tō e whakawa whakau, ai na te kona me te ngāta me ni ringi whakia ko tuhi ko ki mau tō, e mai ka kai ki tāki, whamamure e ai. O whai eni, o hau ki whanau. Oi, Mr. Noitui. Anthony Fisher, o maua ko mo tanga tapu wan ka no. E ke afio me moa ki o tamai eki. O pui ko eni ko Simeone ko i taha. Ae ko ke ui ke ne hiki atu me mawana.
Koko make te ia nge nai ka pamakahi mo ako i ne pekia. Wange hoke ne toi whatapo ia i ne toi tuku. I ke au te kawa matua te kumau tōru e kaina ka papi e tōku māro. E māro o manaki ka toi tuku, kai mai kaina pekia papi. O i ke nau mātā mui a papi. Papai, e kawa matua te kumau tōru ni no toa. Matua kumaa pai, e tōna e whanau pai. A maa kausi ka maa puna, ka whamiri o kato. Ko ike mō mama ai mō i tana ka whakama Maria ko whae ka koe kua sanga so sefo kono wā. Kaua apostol muni a ka mai ka mana ni whapine na whahoi whae whanai la loni. Ko mawhami iki wike i kere koe ko mtukuro ria ka awhio. Nunga i o alo ko se Jesu Kristo. Reo e te wata moe kutunga te ai o tua kata mai mafi i wata moe la Maria Manuri. Ai kan ka tombo e ngea moe lang lang ke whinata ngata pea tai mata.
Unui anga hoki tau tono wha whei ke kākona mai alo o koe o wā. I ke te ao kare Rau ki mau kare sino mo ka ata ki mau mawai a mo kuri i mau ka. Mua pia kari ki kore tu mua. Tu pe mua kaya mare mo kore te kadika. Tu mai kari pia sila iki. Na papa pape. Ka ko ka pe ni. Mala.
ke tau lotu. Ke mai koe o tua mafi. Mau pekina tu se mau tamai kui koe ni ko Simeone. Ae ko ke ui atu he ahoni me mamani koni. Awange ke ni maa o tuunga e Eukarisia koni. Eukarisia na e fie kai a ke ai a uno lau maari. O mone mone atu ai ke angai ang hanga. Ai haa ke aki ia ke moi tangata. O mau kore atu ene ufanga ia Jesu Kristo ko alo ako tau eiki. Amen. O kata ke o mefu mo kilalo. O whahoko mo e ngai o wau o siasi. E ka inga ki mua tau taktaha alu i ono whanonga anga. E tau taktaha whai mua ane tau. E tau toko ua. Ko tamai, ko kui, ko eni, ko Simeone. E hae tau ofa kia te ia. E ke whamaa ai o tau mamahimo, whakakau wai e tau tua meri. Ia e awe taha. E tau toi whiroa ki whiewhia. E hanga e ofa a Kristo o tunai a mea kutua pe. Ia o nā mo mate tēne whakaauha e moia. E tohi a Paula ke kakai no mawahe o no. Koe aho o tau baptaiso. Koe aho ia hifu atu ai tangata a ki ono whanualo toa. E koe aho ni ko whafo ai aho o baptaiso i Simeone. E whakafo ki a koe ke o toa. Ako tau eiki ko Jesu Kristo. Nā ni whanomesi mai. Ai koe tuku moni. Wani ai in se nisi namu kakala. E tōku waha mai mai kau poto me he hakake. I hoko ia koe wha i longa. Na koho kanoni a oi api ko he wani. Koe ahoni. Koho kanoni ia. E ke taha kia se Jesua o katolikaka. Amo mulia ai ise nisi nau kakara koni. Ko moutari ono lau maari eo awe ke o tua koe fuani maanua. Ko omi kau maani o nea toa toko ni ia. Moomi ka wangelo ai ki o whakawhetau laki ia. Wange ko Kristo e kune ui ko e Simeone. Kene awe koe ke te ia, a wange ke taki ko e ka wangelo ke whanawhata o e palahame. E ke tuange mua ke Simeone, whee maare tai mata. E kene hurungia i o mama o tai ngata. E utari o no lau maare e awe ke tua wan ma. Ku tau lotu tatu se mau tamai. Koi ni ko Simeone ke o tōku poni ma. O mauro to tonu ma whata mo kina tonu na o pekia i a Kristo. Kene toi tu hake e aho whamui whata moia. Whata hai pe mo Kristo o tai ngata. O mau whawhitai ko i ngā koe ātuna. Koe tāpaki ko ke mai ke se mau tō tahani.
Kalotonga ni kei mo ui lalo ni. E whaha ake anga ni tau i whakaita mai ke te ki mau tolu. Kai maa whoke kau ngā mea pa mo kau maanio ni i e Jesu Christo. E ke hanga i whonga fumua ke mau kureni. Tari whiawhia mua Simeone ki Palataisi. E ke toni ki mau tō ke mau lawa o whakanonga aki ana to mau e mau tui. Kai oua koto e whakataha mo ki mau tōru o tā ngata. O mau kore atu e no whanga e Jesu Christo ko alo kako tau i ki. Awange mua e Simeone. I tāki koe kau angelo ki Palataisi. E ke whawhetaulaki mai ke te koe e kau mariti re mo e kau maano ni. E te nau tāki koe ke kono tapu ke seu sarema whoou mo tangata. Amen. Mo mea ke mua kono ke tau hiwa i ta hiwa whamawai. Whaere te sino, Simeone.
You can't do that, it's illegal. What? It's illegal to dig out someone from their grave. No, but it's not cheating, what's wrong? What is it? Wait, you know this guy? Why'd you go? Oh, have you heard of Monty? No. Tau paki mua ai whanua loto. Eiki Jesu Christo. Totonga e pai whanua loto e aho e tolu. Nā ke whatapta puia e ngahi whanua loto. O ki nau tolu koe te nau tui ke te koe. E neongo ku tā koto pe e kere kere au nau sino. Au nau whalala te nau toi tūhake. O hange ko toi tūhake. Tumai mua, Simeone, ke ne toka i e whea Maria i e whanua lotoni. O au ke aho te ke toi haere mai a koe koe toi tū moi mo ui, o whotua ke ia ke koloria. Tawange ki Jesu ke ne mātai malama o whofonga, ata, te a tangata. Amen. Mau tamai o kuye wani ke tala pua e o tamai o kuye ke pala ke tamai mamani o hange ko ia e kani wani mai o ya wamiaka i whaka aho pea ke whakore mole Mafi, se tau tamai koe ni ko Simeone. E ni ke atu me mama mo ko ni ke te ia. O tau tuku lewa ono sino ki e kere pe koe na ngauhi a ki a. E ko ki tau tolu koe efu,
E ko pau ke tau toi ni riu pe ko efu. O Kristo pe to tāna e fōtua ke mehe mate. E au tau ilo pau. Pene tau fōtua ke tau sino ala mate. E tau whatatau kia te ia I hono langi langi. E tau whaa ke tumua si o tau tō tahani ke eiki. A wange ke taria eiki ke ne merino. Pea fōtua ke no sino ia aho whamui. O mau kore atueni a Kristo o tau eiki. Amen.
Toa manatu Simeone. Koe koe efu. Kete toi diri upe koe. Eiki o tua koe tamai mafi. O whamoni e mautui nai pekia pa toi tua alo ko iha ko ki mauto. Tawange, moe tamai, e kui koini ko Simeone. Kene inasi e misterini. Wange kune mua atu kia Kristo. Ohono malolo anga e tui. Awangi kene mau ia te ia se fia toi tuu. Mau kore atu e no upanga ia se Jesu Kristo ko tau eiki. Amen. E te ipekia se Jesu a kolosina ne fuaki mai ne fae. Te hoko ko tau fae. Fae bena e falala te a Simeone. Te to ofai Maria te moho e kalasia. Ia te koe eiki. Monia koe e pitine kua te. Pai tā pe kina e kua manawa ka se. Ngata Maria, aia e tua. Ia kua tōna ha. Eiki ke alofa mai. Ke alofa mo ke silau Maria Simeone pe mo e kainga pe kia kotoa pe. Kung nau ta toka i e whai tokani. Ke nau toka i e fie Maria. Amen. Oge ke a fie te mau tolu ae eiki. Eke hipo mai te mau tola e tāpā ke tua toi ta mai. Me alo mai lau Maria ma oni. Moa e fie Maria pe mofu mo tau hi ai peki e eiki. Kakapeta eiki e otua. More
Loadu, pe holo pe homea. Tapu ka me o tua mapi. Kota batu ke hoi. Hama tapule. Kota batu ke tengah naik pate. Kota batu ke fahu. Hei kai ngalo. Ke awa tu whakatapu. Ke uitou. Oi hakoin. Kau masi whanau. Hei kai ngalo e pangamakapuna. Ke tamaya hei kai ngalo. Tapu atu ke hoi kotobe ko mo mea mai. Ke kaunga ka pataha. Ke kaunga mamahi. Kaunga whakawhetai. Kaunga whakamalo. Oe o toa mafi. He ui mao nyoni. Moe ne harea e loto pare. More ala. Kawange be mo tua mafi. Tau kamai hang man. Kanai ki patere. Kamasi asi. Hatabuang mamunu ke fahu. Hatabuang mamunu. Dia uitau. Tapuak mo manu ke whanau ka whakamapuna mo family. Ai kai ngā o whakatope mau whakatawange. Pai tapuak ki mo dole si hopu mo whamonu ia. Lama. Ai semaniti ai o tua toka ki hono moyanga. Ta kua toka ia hi he mohenga o e fie maari. Koe toi koe ni, koe mohenga ki a te koe, moi mohenga ki a te au. Ke whakakakato.
I hala whanonga o tau whai mi taimi di dani ti. Whamore more atu. Whamore more ala, halea. Halea mahe hei. Halea tai veunga. Halea whatupu mamahi. Kia taha. Oi whiohi anga. O tau iai. Ka pau ia hangai le tai whiohi au kore whamu. Wan more i anki mautoru. Taha pe e kaweinga. O kou tangutu ai heni. Ke whakaheke heka. A hoku tau ke te. I he mohenga o merino. Moi whiwhia. Pea koe whakaamuia. He toinga kotoa e whanau. Toinga kotoa e whamiri. Ai whakamapuna mo e kainga kotoa. Ai merino e eiti. Moi ne whiwhia ke e te tau tō. Levere mai malanga. Tau tau atu. Malo. Whamone moman peo whakakato e whatongia. Whakahiri. Anu whakakato e whatongia koe ni. Pea mo whamone more o me ai pe. I mau hamaloro. I toenga o e ngahiwi. Aho o e weekend koe ni. O whaat ka tiki motor mo lot mo huwhia. Klaisko i kala mono atu. E tiki motor ai eiki. E tiki tautora eiki. O whaat au pito. Malo. Kata ki te kau ngawe, kau mea ke whakakakato e. Forgot more, ia, yeah.
Jesus.